دمین داوی دا پر جناتن کشتن چه موقع جنات کشن سدمایی چیه تدکاری چی بیجی چه زانم قالی بلا آمده جنات بوی چت کجا خود بان جناو نظام که سیستم و artık Türkiye artık şiyese nizamda kazbel çe. Adaleti artık adalete ki devlet ki avka yan serbest zikriye. Tamile insan taminlemeye. İnsan tamile insan taminlemeye yani tamile kesilmeye servulo bence. Çünkü tiştek de be nadın hatire tiştek nadın hatire havdu servulo bence. سر زلاماجی یعنی سر زلاماجی پر baskı پر جناد کشن yani çima sadıkın emci nizanın ama inşallah fikre adalet Türkiye ici vusaya yani devlet Türkacı yani fikra bir vusaya fikra zılamaya Tırsınamaya kes na tırsa servulo. Herkes de becem karın her tişti bakın. Herkes özenmiş ev de be. Servulo normal bu yani insan tüküce fıksiye normal. Canı insan derevene maya. Servulo bence. هيا ظلم هيا مقول ظلم هيا صار فقيرة قشة هيا صار kim ما zulmet ki يعني بيجن أردوغان ما تكام ديما أمورد بيجن عدالتنا يا حزورتنا يا جبروی هفدود کشن أري ولا جبريا وقتي هاتش بوهابيا وقتي إيه مجهن كابونا قرطبونا أوجي أم جميع قرطها مشونا إيه أم كيمن بري ندهاتن كشتني وغان إسلامي خوش عادنا يعني هفدو بردان يعني هفدو شيء ذكرنا كشتنا وات نبو قتل خون نبو نبو ظلم هافرت نبو خوف خوز مع اللي شر ذكرنا يعني دولته وملته وسفيلنا كتنا فرد إجا أنا هرقش ويا كي بيكشتني وكاي مع بي بدا شوف او کس ناگرنجی ایکوت کشن دروانجی قصة جزاجنا دوان أري ولا جزاجنا لا تشكي چه ولا خوجه؟ أم خوازن كيم ببي أم خوازن بارش شيء بي أم خوازن دنيا خوش ببي سيلكي مسر بس هر نورين يعني أمجد خوازن أمجد حبكي ببي نوب ملت يعني أم خوازن إيه مجبي برداني أمجد تشكي شخور يعني إلو مكتبة ما هبنا زماني ما تشكا ما هبنا مشخور شنا وقلي زماني ما هبنا أم جميلنا ملت شنا بات وجد بيب زماني ما خبرنا من زاني أم زماني أنا زان خبر بدي كيف محمد زاني يقول لك زاني من زاني أنا في الجند ما نزال سيلكيم تركي خبرني بازار أجيب كل ما أجيب خبر أمزح فعملاك يزورة نزورة ما ولا أبا جميل شيء دولت بخويه يعني هرو جن دقيرين هوارد كن دبين أي ما بكوجن أي ما قتل بكن سريل السازين دولتي كن لسازين دولتي تو أليكارين نادان وار يعني أشكره هات دي ألف درجة كشتنه كتشيبو دبي يعني وانا يعني بيوسته بيشيا وانتشتا جرا بقرن سر مديا جواكي بارود كن هوارد كن قرين دكن سريل سازيات دن لتو أرمانجا كي ناكف دستيوان جبرويه كي يعني بجواتي بقال ولا جرا دبكو ماش دبكو أخافتن دبكو جفين يعني جبكو دنگي وان جنا ببيستن لیش باکو اف بلاغ بوینا کشتن جناد نوا جواکی دا کم ببه چه حوجه چه لازمه بيويستا كو برسكريكن جنا تشبه سدم تشبه بتايبتي اللي كولين بكن بنجه تشبه دوي بنجه دا قافين براتيكي بابين Ekonomi cehaletiye zaten tişkika mera bejinçe her derre insan cahil pırdı bu. Ne yazık ki sıkıntı yani ya. Ekonomi vakta sıkıntı çeydi bu, cehaleti çeydi bu. Ama ne yazık ki sıkıntı yani. yani اوقا نوا جواکی دا بلاغ بیه چه موقع بلاغ دبه اف تشت اف کشتن Ya yani merhamet de insan acı kembiye. Müzdam yani hani daha beri gede ne var merhametsiz bun daha gede merhamete gede cinemayı. Kode çeken bejin çıkar. جبوناکو اوه هنک راست ببه یعنی جبوناکو اوه هنک اف کشتن کم ببن دبه هم چه بکن دبه چه لازمه Lazımatı ya bir avul je malbata mezin çeydi bu. Malbata mezin gere herkes gede xo insan xo şiret bike, ev bike, merhamet avan zede bike. O merhamet vakta tünne ne yazık ki merdi bu, pirekti bu, kuştundu bu tefam kır.
جوانا çedi yani ha. Ekonomi vakta sıkıntı çedi. İnsan durmavan ne hoş bu. Merhamet zaten tünne zaten bira her çedi yani. سپاس دکم Valla ez dibim ekonomik problem yani. Jiberoyi. Yani cezayı dedin jin kuştuna merik cinayet evet. Azaro kan. Yani istismar da cinayet de gerek ki caydırıcı ceza bıda. Hani ceza var bıda ki yakıcı vanedin arabı ibret ki bir suça da edin aneka. ji hesûdî ji çavnebarî jinatê kuştin. Dibêjin jin bira wisa aştî ve qut dikin. Loma kuştin jî çê dibe, işkence jî çê dibe ser jina. Wisa diqevin me yani zihniyeta me qirêje. Yani bir kuştina jina topluma kurmacı da fırıyanı ne yani. Na yani hem kıymet ka gerektin. Yani bir toplum ka yok yani çoğu vejim ne topluma kurmacı topluma Türkiye Arabaya jüber kolatiye wana yani ya. Kadınlara karşı yapılan bu zulmü nerede olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun şiddetle kınıyoruz. Kadına saygısı olmayan bir milleti geleceğini parlak görmüyoruz, şiddetle kınıyoruz. Bu yayılmanın nedeni ne olabilir? Bu katliamların yayılma nedeni. Türkiye içerisinde neden bu kadar arttı? Benim görüşüme göre ekonomik krizden dolayı diye düşünebilirim. Ve cehalet. Cehalet çok çoğunlukta Türkiye'de. Vallahi kami beşinci gerçekten bir havayı insan gere önem ki bigire ama beşinci dese devlete de gere önem ay bigire yani. Valla çağdı gırıncı turaya durmam berdi. Şimdi karançı bejine. Valla sadam ay ekonomik krizi. Yani işsizlik şimdi bir evde bir mala ki de eğer huzur tane be eğer ekonomik öktüne bese şuy derte yani başka o kayıtına yani veya gere devlet o devlete yani bölgemeci işsizlik sorunu pire vakti işsizlik sorunu vakti mala ki de vakti yak işmleke ökneke yansımışı maleci be ökedi be yani ajvid benim yani. Yani ekonomik kriz yani.